Laško zaslužil. Švercem, lej. Aha. Zdaj sem jo pustil pržgano na čeladici. Halo! Pejte, gospa, se note horci. To je direkt prenos iz... Jaz sem pustil na čeladi pržgano. A si pustil? Itek, zdajle sem jo pomenil. A sej koliko cajta zdaj na par minut. Ne? Pa takole malo snemaš, pa se skrb. Nekaj vleš. A v snemu, let. O, Lejo! Se že skriva. Do morja, no. Sam ti slik. Ti pošiljaš, kaj smo naredili. In ti pol narediš. Še čem pora. A pol sama link okol pošilja. A nisem jaz nikamor poslala. Messi. A teb. A teb. In kaj je na YouTubeu, da šef pogleda? Nač. Tako bojo link, ti bodo link poslali. Nikak se Nimam več. Neki ka pilotira. Če ne daš linka, ne moreš videti. Pa sej, nisem jaz nobenemu tistega poslala, Messi. tiste. A res? Ja. Kaj ste mene dali na YouTube? To ona ponoči. To ona... A res? Teb sem to napisala. A nisem to Robiju napisala? Oh, shit. Pa sem mi po link poslal, da se pogleda, ne? Pa je pa ona link pošilja naprej, da bo prav, ko smo je dal leti. In kaj je zdaj na Hinta? Skriva se, tukaj je zdaj zmer krivič kamero, se skrije, vidiš, ko bi zdaj bo cel cajt knjigo. Ona bolj pošilja, pa reče, kaj ste mene dali na YouTube. Cel cajt smo mislili, da boš kaj zaplesala. On je meni tako poslal z YouTube-om, kako je vsega. Ja, on mi je to poslal. Nisem pa jaz to videl. Vem, jaz sem... Moti pa eno